Почитувани, добар ден. Новата сезона на интервју на Охрид Ньюз ја започнуваме со актуелна тема, со гостин кој ни доаѓа од регионот, господинот Александар Раковиќ од Белград, историчар, признат научен работник, научен советник на Институтот во Белград и добар познавач на состојбите на Балканот. Добре дојдовте. Хвала. Кој е вашиот повод за посетата на Охрид? Како се чувствувате овде? Osjećam se kao kod svoje kuće, povod je letnja škola koja se održava u Strugi. Dakle, mi Srbi kad dođemo u Makedoniju uvijek se osjećamo kao da smo kod kuće, kao da nismo izašli iz Srbije, jer nas veže kulturološko jugoslovenstvo zajedno sa Makedoncima i ne vidimo nikakvu razliku. Dakle, ponavljam, što mi je posebno važno da se osjećam kao da sam kod kuće. Спомнав дека сте добар познавач на состојбите, не само на историјата, бидејќи тоа ви е ваша професија, меѓутоа добро ги познавате и ги следите црковните прашања. Па би започнал со оно што постојано се случија, што има нормално влијание на Балканот, а тоа е признавањето од страна на Руската православна црква на Македонската православна црква Охридска архиепископија, што уследи по решавањето на деценискиот спор помеѓу Српската и Македонската црква. Како гледате на овие исчекори кои до пред само неколку години изгледа многу нереално? Pa naš patrijarh Porfirije je našao u arhijepiskopu Stefanu vrlo kompetentnog sagovornika za rešavanje tih spornih pitanja, kakva su bila crkvena pitanja među Srpske crkve i Makedonske crkve. Hvala Bogu pa se to razrešilo na ovaj način, jer sada ni Srpska crkva i Makedonska crkva, kao i Srbija i Makedonija, više nemaju nekih spornih pitanja. Dakle, i to je pitanje koje je opterećivalo odnose Srba i Makedonaca, sada je to pitanje rešeno i čini mi se da postoji iskreno i obostrano zadovoljstvo i kod Srba i kod Makedonaca zbog toga što se dogodilo. Ima tu i tamo nekih glasova da je možda sve išlo prebrzo, ali bolje da je išlo prebrzo pa da se rešilo na ovako dobar način, nego da je trajalo dugo pa da se uopšte nije rešilo. Dakle, ovo je istorijski moment priznavanja autokefalnosti Makedonskoj pravoslavnoj crkvi od strane Srpske crkve, koji je sasvim očekivano sledila i Ruska pravoslavna crkva. Dakle, nije mi bilo nepoznato da će Ruska pravoslavna crkva uskoro podržati autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve, priznati i to se, evo, srećom dogodilo. Juče smo obavešteni preko medija da je Ruska crkva priznala autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve i sada je Ruska crkva druga po redu koja je to učinila nakon Srpske crkve. U narednim nedeljama, mesecima možemo očekivati da još neke to priznaju, posebno kada je reč o slovenskim crkvama, ali ostaje to pitanje koje će opterećivati javnost u Makedoniji najpre, a to je odnos grčkih crkava prema Makedonskoj crkvi i odnos prema imenu i teritoriji koju zauzima Makedonska pravoslavna crkva. Dakle, kao što znate, Carigradska patrijaršija ne priznaje ime i Makedonsku crkvu naziva Ohridskom arhijepiskopijom, a ne priznaje ni teritoriju, već traži da je i Makedonska crkva preda sve eparhije u dijaspori, što je potpuno neprihvatljivo za Makedonsku pravoslavnu crkvu. A takođe, ja mislim da to ne može biti prihvatljivo ni za jednu drugu pravoslavnu crkvu, jer bi onda Carigrad po tim modelima mogao bilo čiju dijasporu da preuzme u budućnosti. Prema tome, mislim da će se i oko tog pitanja dijaspore makedonske, koju Makedonska crkva nema nameru da preda Carigradnu upravu, homogenizovati ove slovenske pravoslavne crkve da bi zaštitile i sopstvenu dijasporu, naravno, koja, ako se napravi takav izuzetak s Makedoncima, može doći bilo koja slovenska dijaspora i da postane ugrožena od strane carigradskih pretenzija. Како според вас ќе се одвива тој процес? Очигледно дека ќе биде потребно време за надминување и на оваа состојба. Цариград го кажа своето, меѓутоа тоа е, како и што спомнавте сам, неприфатливо за Македонската православна црква. Тоа е уште една ситуација која го оптоварува Балканот и регионот воопшто. Dobro je što je Carigrad priznao Makedonsku pravoslavnu crkvu kao kanonsku jerarhiju. Pod kojim god imenom da su to učinili, ipak su priznali da je Makedonska crkva kanonska jerarhija i to je, makar kada je u Grcima reč, sada bio neki korak koji je najveći mogući u ovom momentu. Ostaje da se sredi u narednim, neće to brzo da se sredi, ali u nekom narednom vremenu, u nekoj mirotvornoj atmosferi i razumevanja
da se i to pitanje okonča. Ne žuri se izvesno ni makedonskoj jerarhiji, jer njima je važno što su dobili autokefalnost od Srpske pravoslavne crkve, što su autokefalna crkva, što će ući u diptihe pravoslavnih crkava kao autokefalna crkva. I to je za sada tako. Ta neka sporna pitanja će se rešavati u budućnosti, vidjet ćemo kojom brzinom. Možda ne treba prebrzo da bi sve strane bile zadovoljne. Evo ovo pitanje između SPC i MPC dugo je rešavano, ali na kraju vidimo da su ipak svi zadovoljni, pa neka i ovo pitanje između Makedonske crkve i Grka bude rešavano ne u kratkom roku, ali, kažem, najvažnije je da je makedonska jerarhija sada sasvim kanonska, sve pravoslavne crkve makedonsku jerarhiju priznaju kao isključivo kanonsku i to je, čini mi se, najveće dostignuće koje smo ove godine mogli da imamo kada je reč o makedonskoj pravoslavnoj crkvi. Da. Живееме на Балканот кој е оптоварен со нерешени или историски прашања кои се прифатливи за едни, а неприфатливи за други и сето тоа не оптоварува на патот кон иднината. Зошто тоа ни се случува се уште во овој 21. век? To će ostati i u 21. veku i kasnije. Dakle, ostala su nerazrešena pitanja, identitetska pitanja, čak i pitanja granica na prostoru bivše Jugoslavije. Rešena su na način kako je odgovaralo Zapadu, a ne kako je odgovaralo narodima koji žive na našem prostoru. Tako da dok god ne bude pravednih rešenja za čitav prostor bivše Jugoslavije, verovatno će ostati i te tenzije i opterećenje našim međuetničkim nesuglasicama koje realno postoje na čitavom našem prostoru. Ja dolazim iz Srbije i za mene čini mi se, ja bih rekao da je najrealnije rešenje, da bi bilo pravedno rešenje da Srbija, Republika Srpska i Crna Gora stvore zajedničku državu. A ako Republika Makedonija, koju ja zovem Republika Makedonija, nemam nameru da zovem Republika Severna Makedonija, to je nametnuto ime, ako Republika Makedonija ima želju da bude u nekom asimetričnom savezu labavog tipa sa Srbijom, Republikom Srpskom i Crnom Gorom, to bi svakako bilo dobrodošlo, jer sećamo se vremena Jugoslavije, kada je to bila ozbiljna država koja je igrala svetsku politiku. Mi smo sada male državice na rubu Balkana i uglavnom nam se nameću rešenja. Nešto je Srbija sad iskočila poslednjih godina i ekonomski počela da raste i da vodi samosvojnu politiku, ali uglavnom, dakle, se Zapad pokušava da nametne rešenja oko svih mogućih pitanja na našem prostoru. Ako je Jugoslavija bila tako, imala tu važnu ulogu, važnog faktora u svetskoj politici, makar neki savez asimetričnog tipa koji bi činilo 60% bivše Jugoslavije, mogao bi da igra važnu ulogu i da bude u nekom sklopu ovog novog pojma koji sad čujemo, Otvoreni Balkan, o kome se govori, da su sada Srbija, Makedonija i Albanija, jer zašto bi postojale granice između Srbije i Makedonije ako one ne postoje između Holandije i Belgije, na primjer, ili Holandije i Nemačke, ili Luksemburga i Portugalije? Nema nikakvih granica. Dakle, ti prelazi između Srbije i Makedonije za nas koji smo iz vremena Jugoslavije nekako su neprirodni i bilo bi dobro kada bi naše dve države, Srbija i Makedonija, od 1. januara 2023. kao što se priča, potpuno razrešile naše građane ovih nepotrebnih davanja ličnih karata i pasoša, da postoji potpuni protok, slobodan protok ljudi, jer i mi i vi smo izgrađeni kao kulturološki Jugosloveni, navijamo za iste fudbalske klubove, navijamo za reprezentacije obe države. Dakle, kada ne igra Srbija, ja navijam za Makedoniju. Makedonija je moj prvi izbor kada ne igra Srbija. Dakle, tu nema nikakve dileme. Kao što pretpostavljam da je u Makedoniji mnogima Srbija ili prvi ili jedan od važnih izbora kada ne igra Makedonija i mnogo ljudi ovde navija za Zvezdu i Partizan i Novaka Đokovića i slušamo istu muziku iz vremena Jugoslavije, ove zvezde, pop zvezde pa i folk zvezde koje dolaze iz Srbije, pune hale u Makedoniji, što pokazuje tu pripadnost jedinstvenoj kulturi koja je opstala i nakon razbijanja jugoslovenske države. Uprkos tome, dakle, što ne postoji više zajednička država, tekovine te naše zajedničke države i tekako postoje. Mi ih vidimo svaki dan i mi vidimo bliskost svaki dan.
makedonski građani kada dođu u Srbiju, siguran sam da ne mogu da kažu da se osjećaju kao da su stranci. Dakle, ja ne mogu da kažem da se ovde osjećam kao da sam stranac, ne osjećam se nimalo kao da sam stranac, a siguran sam ili pretpostavljam da ni makedonski građani kada dođu u Srbiju ne mogu reći da ih bilo ko smatra strancima. Smatraju ih svi domaćima. Ги спомнавте отворените прашања и нерешените прашања на Балканот и начинот на кој вие сметате дека би можеле истите да се решат, но колку е тоа реално со оглед на и западните влијанија, меѓутоа и на самите желби или намери искажани од државите, дури на членките на Отворен Балкан, во моментов се 3 држави, Албанија, Македонија и Србија. Но од друга страна не е јасно, имаше најави одредени од Црна Гора дека можеби ќе се приклучи на Отворен Балкан, но новата влада сега, новата влада во Црна Гора, која треба да се изгласа или е веќе изгласана, најавува дека Отворен Балкан не е опција за Црна Гора. Црна Гора е на пат за Европската Унија, дека има отворено најголем број на поглавја од земјите во регионот и дека таквата идеја не е добра за таа држава. БиХ исто така не е дел од Отворен Балкан, таму постојат одредени големи политички и внатрешни проблеми. Ситуацијата со Косово е се уште отворено статуство. Колку е реална некаква друга форма на здружување на Балканот, освен патот кон Европската Унија, и дали секоја друга форма може да доведе до нов конфликт на Балканот кој никој не го посакува? Европска унија нас не жели. Dakle, ona nas ne želi. Jednostavno, mi smo u čekanju za Europsku uniju koja će trajati decenijama, a pretpostavljam da se nikad neće i ulaz ni dogoditi. Kada je reč o Crnoj Gori, to ste naravno pravilno rekli, ova dosadašnja vlada na čelu sa Dritanom Abazovićem iskazivala je nameru da uđe Otvoreni Balkan. Ta vlada je srušena, ali ona u tehničkom mandatu i dalje može da donosi odluke. A u Crnoj Gori taj tehnički mandat može da traje i do godinu dana. U ovom momentu ne postoji mogućnost da neka druga većina formira vlast, osim ona koja je pobedila 30. avgusta 2020. na izborima. Dakle, to su opet isti faktori koji bi ponovo formirali vlast i opet bi verovatno tu dominirala namera da Crna Gora uđe u Otvoreni Balkan. Da li će se to desiti ili neće, ja to ne znam, ali izvesno je da Amerikanci guraju Crnu Goru u Otvoreni Balkan. Dakle, Amerikanci podržavaju Otvoreni Balkan, to je vrlo interesantno, a Evropska unija nema neki poseban stav o tome. Oni nikada nisu zauzimali stav, što znači da se i ne protive Otvorenom Balkanu. Otvorenom Balkanu mogu da se protive samo oni koji su protiv progresivnih integracija. Jer, ponavljam, kada imamo sećanje na jugoslovensku državu, imamo sećanje na kulturnu, političku, državnu snagu koja je mnogo impozantnije delovala nego što deluje sve ovo sada. I kada je reč o Bosni i Hercegovini, postoji izvestan strah kod bošnjačkog stanovništva, muslimanskog stanovništva, da bi to moglo stvarati neki koncept, kako oni misle, da bi Srbi bili dominantan faktor. To uopšte nije namera. Да, постои впечаток дека се работи за српски хегемонизам и за желба за доминација на Балканот. Тоа се впечатоци од одредени политички структури во Црна Гора, во Босна и Херцеговина, па и овде. Ali to su predrasude. Dakle, ako pogledamo kako Srbi mogu da ostvare hegemonizam nad Makedoncima, Albancima, Bošnjacima, dakle, ima previše faktora tu gde bi Srbi trebalo da ostvare hegemonizam. Pa nismo ni mi Srbi neki supermeni koji možemo na 4 strane da ostvaramo hegemonizam. Dakle, to ili 3, 4 ili već koliko imaju Hrvati u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Dakle, to uopšte nije namera. Namera je ekonomsko-kulturno povezivanje i brisanje tih nepotrebnih tereta koji nose granice koje su postavljene između nas. Dakle, nema logike, na primjer, da između Srbije i Republike Srpske bude granica, a da ne postoji između, recimo, Luksemburga i Islanda takva granica. Dakle, granica između Republike Srpske i Srbije je nametnuta, ona je između jednog naroda, jednog te istog naroda, ili u Srbiji, kad uđete iz Srbije u Republiku Srpsku ili obrnuto, vi ne primećujete da ste izašli bilo gde drugde. Dakle, potpuno je sve isto, kao sve isto izgleda.
Prema tome, to su, čini mi se da je Otvoreni Balkan i taj koncept je pravednije rešenje, koje ima podršku zapadnih faktora, posebno Amerikanaca. To je zaista jako interesantno, a oni ipak igraju glavnu ulogu na našem prostoru. Bez obzira na to koliko Brisel pokušava i da parira, ipak se zna da je onaj ko je glavni, on je u Vašingtonu, a on nije protiv tih integracija. Kako bi i zašto bio neko protiv tih integracija? Kao da Beograd ima nameru da neku suverenost Sarajeva na taj način sprečava. Kako bi to Beograd mogao da uradi preko Otvorenog Balkana? To je ekonomski koncept najpre. Dakle, to nije koncept gde bi neko želeo da nametne politički hegemonizam nekom drugom, nego to je upravo progresivna stvar koja treba da dovede do pomirenja i rasterećivanja tih velikih tereta koji svi zajedno nosimo na našim leđima. I mi, Srbi, nosimo teret, i muslimani nose teret, i Albanci nose, i Hrvati nose, i Makedonci nose neki svoj teret, posebno u odnosu sa Albancima i obrnuto i tako dalje. Dakle, bolje je ići ka integracijama nego ka dezintegracijama. Dezintegracije, kad krenu, one vode u haos, a integracije ipak vode ka boljitku. Eto, to je moje mišljenje. Отворен Балкан е реалност и идеја која ја доби поддршката и од меѓународната заедница како некој степен на транзиција на овој дел од Европа во Европа, доколку, како што спомнавте и самиот тоа, во моментот или до моментот се случи. Но спомнавме дека има и многу отворени прашања, многу затворени граници. Македонија имаше и се уште има отворени прашања, сериозни проблеми, а најактуелно во моментов се односите со Република Бугарија, кои се исклучително лоши. По договорот помеѓу Скопје и Софија, уследија блокади на патот на Македонија кон отпочнувањето на преговорите со Европската Унија. Се ви е познато, како гледате на ова прашање и на наметнувањето на тезите дека Македонија е измислена држава со измислена нација која потекнува од коминтерновска Југославија? Pa to su izmišljotine koje nisu tačne. Dakle, makedonska nacija ima uporište u istoriji i ona je stvorena u slojevima vremena. Dakle, te optužbe da je Makedonija kominternovska tvorevina, takvih optužbi ima u Srbiji, da se razumemo. I da je makedonska nacija kominternovska, nemaju uporište u istoriji. I ja se vraćam u 19. vek kada su srpski naučnici, srpski političari koji su boravili u Makedoniji, putovali u Makedoniji koja je tada bila deo Osmanskog carstva, videli da postoji u makedonskom narodu, koji tad još uvek nije imao zajednički nacionalni identitet, ali da postoji jedna struja u centralnoj Makedoniji koja ne želi da bude ni da pripada srpskom narodu, ni bugarskom narodu, ni grčkom narodu, ni turskom, nikom, samo da budu samosvojni Makedonci. To je taj model, u stvari, koji je postao dominantan na prostoru čitave Makedonije, jer mi znamo kako su bili komitski ratovi u Makedoniji, su bili jako surovi. Sukobi komita i Srba, Bugara, Grka, Turaka, tu je svašta bilo, posle bilo i Albanaca i bio je taj haos u Makedoniji za koji profesor Milorad Ekmečić, naš eminentni istoričar, pokojni, kaže da su upravo ti sukobi oko Makedonije stvorili jedan samosvojni makedonski identitet koji ne želi da se upliće u takve sukobe. I da je, znači, makedonska nacija ima uporište u istoriju slojevima vremena. To su i naši naučnici i političari u 19. veku takođe spoznali. Recimo, Spiridon Gopčević je pisao o tom centralnom delu oko Prilepa, Bitolja, gde postoji samostalni makedonski identitet. Kod naših političara je bila sazrela svest 70. godina 19. veka da srpstvo i makedonstvo, ili makedonizam, kako su oni zvali tada, u to vreme, srpstvo i makedonizam mogu zajedno, ruku pod ruku, i da je najbolje odupreti se bugarskoj egzarhiji upravo preko afirmacije makedonskog identiteta. Dakle, ne nametati Makedoncima model da su oni Srbi, nego upravo afirmisati njihov samosvojni identitet koji sa srpstvom može ruku pod ruku, dok se, recimo, bugarizam i makedonizam kose. Kose se sami po sebi se kose. Isključuju jedan drugi. I Bugari to nikako nisu mogli da razumeju i zbog toga je njihov prisut... Makedonija je veliki neuspeh Bugarske i
jedna knjiga mog kolege Vojina Božinova iz Sofije, istoričara, koji je u knjizi Makedonija u savremenoj geopolitici napisao da je Bugarska u Makedoniji zapravo izgubila sve. Čak i onu liniju Kratovo-Probištip-Štip-Strumica, gde je najbliži narod koji je najbliži Bugarima, da čak i tu dominira projugoslovenski sentiment i odnos simpatija prema Beogradu, a ne prema Sofiji. Ali to je plod upravo prvo te srpske politike afirmacije makedonskog samostalnog identiteta iz 19. veka, koji je, nažalost, Kraljevina Srbije i Kraljevina Jugoslavije napustila u jednom momentu i na prostoru Makedonije i ona počela da nameće srpski identitet makedonskom stanovništvu, što je dovelo do pobune. To je dovelo do pobune, na kraju dovelo i do ubistva našeg kralja Aleksandra Karađorđevića i onda je komunistička Jugoslavija nastavila sa afirmacijom samostalnog makedonskog identiteta koji je počeo, dakle, u Kneževini i Kraljevini Srbiji u 19. veku. Dakle, ima to svoju genezu. Nije Kominterna promišljala tako, a da nije imala u vidu ova prethodna saznanja o stvaranju makedonske nacije pre nego što, odnosno stvaranju makedonske nacije mnogo ranije nego što mnogi ljudi misle da je stvoreno. Dakle, to je u 19. veku, dakle, bio je formiran nukleus koji je jasno vodio ka tome da se Makedonci formiraju kao poseban identitet između ovih ostalih identiteta. Зошто сега потреба токму во ова време да се навраќаме назад во историјата и да се докажуваме нешто помеѓу себе, зборувам за државите, за политичките елити, кога тоа тешко ќе не одведе таму каде што сакаме во подобра иднина. Како гледате на целата ова ситуација, што е тоа што може да го надмине овој проблем и дали некогаш може да се надмине и како? Pa u tom smislu ne vidim da će biti nekih promjena. Svi bismo volili, naravno, da dođe do tih promjena, ali zbog tih raznih nerešenih pitanja i aspiracija ostaće ovakve prilike. Ali i mi moramo da naučimo, i već jesmo naučili, da živimo zajedno i da tolerišemo jedni druge. Naučili smo to i taj koncept treba dalje razvijati. Не сме сите исти, така. Da. Taj koncept treba razvijati, međusobne tolerancije između naših naroda, dobrosusedskih odnosa i naših integracija. Dakle, niko ne može da me ubedi da integracija sa Islandom može biti progresivnija za Makedoniju od integracije sa Srbijom. Ili da za, recimo, Srbiju integracija sa Maltom može biti progresivnija i važnija od integracije sa Makedonijom. Dakle, to je toliko nelogično izgleda. To delo je čak i iščašeno. Nama su potrebna Balkan, ona maksima Balkan balkanskim narodima. Nama je to potrebno. Ja takođe ne bih izbegavao ni pojam Jugoslavije. Jugoslavija ima svoje značenje još od 19. veka i ona se ne odnosi samo na državu Jugoslaviju, odnosi se na ovaj čitav prostor. A upravo zahvaljujući Jugoslaviji, Bugari su toliko izgubili ovde u Makedoniji. Zamislite, recimo, da je 1913. da je Makedonija prisjedinjena Bugarskoj. Ne bi bilo makedonske nacije. Dakle, ipak je bila sreća što je Makedonija prisjedinjena Kraljevini Srbiji, pa onda kasnije ušla u Kraljevinu Jugoslaviju, i što je u Jugoslaviji stvorena i jasno priznata od makedonska nacija koja ima svoje elemente, simbole i kriterijume koje imaju nacije. Nisu sve nacije nastale na isti način, ali makedonska je nastala u slojevima vremena. Dakle, tu nema nikakve dileme. Prema tome, vraćat ćemo se na ta pitanja istorijska i dalje. Ovo je takav prostor, Churchill kaže za prostor Irske da je to doomsday nationalizam, da su to nacionalizmi sudnjeg dana koji su povezani sa etnička pitanja su toliko povezana sa nacionalnim da ne mogu da se odvoje od drugih. Balkan je takav prostor i upravo zbog toga što takav prostor to dodatno komplikuje stvar. Na našem prostoru se sudaraju tri civilizacije, ali na jako malom prostoru sudaraju tri civilizacije. Pravoslavna, koju pripadamo mi, rimokatolička i islamska. Ne postoji nigde drugde u svetu tako mali prostor da se tri velike civilizacije sudaraju. Kada se civilizacije sudaraju ili susreću, ajde da koristimo primer susreću,
često može doći do tih tektonskih poremećaja kakvi su bili, kakvi smo videli 90. godina ili početkom 2000-ih ovde u Makedoniji. Dakle, često može doći do takvih nesuglasica koje kad ulaze u potpuni radikalizam, ali ima načina da ih prevaziđemo tako što ćemo biti zadovoljni. Mislim da ćemo biti zadovoljni ukoliko od Beograda do Trebinja putujemo bez ličnih karata i pasoša, ukoliko to bude jedan ekonomski prostor, i da ćemo biti zadovoljni ako iz Skoplja, na primjer, putujemo u Herceg Novi ili u Banja Luku, potpuno neopterećeni bilo kakvim barijerama, ili da će, recimo, neko iz Sarajeva koji putuje u Novi Pazar na isti način biti zadovoljan. Dakle, zašto bismo ograničavali da neko iz Sarajeva putuje u Novi Pazar? To je dodatno ograničenje za sve građane. Da se pokazuju lične karte, pasoši na granicama i da nema ekonomske saradnje kako bi trebalo da bude. Балканот се сочува со многу други проблеми, освен со овие историски кои не обтоваруваат и за кои потрошивме најголем дел од емисијава. Тоа се и економски проблеми, меѓутоа проблемот со миграцијата кои ги засега сите земји од Србија, Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, сите се сочуваат со сите тие исти проблеми. Доколку би било Балкан, доколку би бил подобро место за живење, веројатно добар дел од овие проблеми нема да разговараме. Верувате ли во Балкан како подобро место за живење? Веруjem. Vidim uspon Srbije koji je pokazao da možemo. Dakle, u Srbiji je standard prilično porastao i politička važnost Srbije je sada veća nego što je bila. Beograd se vratio i u onom kulturnom smislu kao sedište sajma knjiga, festa, bitefa, belefa, bemusa na velike kulturne mape Evrope i sveta. Dakle, vidim vraćeno samopouzdanje i iz situacije u kojoj Srbija bila, to je velika ekonomska kriza, Srbija je u teškom vremenskom okviru uspela ekonomski da se izdigne, pa čak i u vreme COVID-a. Toga se sećate da je uspela da bude lider u nabavljanju vakcina i distribuciji vakcina, ne samo za naše građane Srbije, nego i našem susedstvu, pa i Makedonija je bila među prvima koja je dobila donacije iz Republike Srbije. Dakle, s tim u vezi sam optimista, jer ne može da bude uspona samo u jednoj našoj državi, a da to nosete te usponi druge susedne države koje su nama najbliže. To se vidi i oko ove ukrajinske krize, jer ako se ne varam, a ne varam se, mi smo čuli od našeg predsednika Vučića da je on rekao da neće biti ograničenje na izvoz prehrambenih proizvoda na naše susedstvo, na Republiku Srpsku, Crnu Goru i Republiku Makedoniju. Dakle, tih barijera nema, one neće postojati. I to nije nikakav velikosrpski hegemonistički projekat. To je jedan bratski odnos prema narodima i državama s kojima Srbija deli kulturni identitet, deli istoriju, mi smo živjeli u zajedničkoj državi i ne može Srbija biti srećna ukoliko naši susedi, naši najbliži nisu takođe srećni i zadovoljni. Dakle, nema zadovoljstva i sreće za srpski narod ukoliko makedonski narod i bošnjački narod ili drugi narodi u našem susedstvu takođe nisu na putu razvoja i progresa. Dakle, videli smo to u Srbiji na primjerima da plate, na primjer, duplo skaču i to su zaista velika dostignuća koje treba podvući. Sad nisam dovoljno upoznat sa ekonomskom krizom u Republici Makedoniji, vi ćete to sigurno bolje protumačiti. Čuo sam da to postoji, naravno, da toga ima, ali ima uvek izlaza. I tu smo da pomognemo jedni drugima, šta god da treba, tu smo. Ви благодарам многу на овој разговор и на издвоеното време. Hvala vama. А вам ви благодарам на вниманието. Довидување.